Man matiga minanyi pita, ikatluno rakwapatpatek. Inyura na mapakasam, unutan nyo wo kangangan nyo. Tano simyenjira uriso, jingano yung do ciri-ciring nani amatado tuam, ano yung andaranado, kapakacitadaso apia icicirawat nyo. So ikapiapiano apia icicirawat nyo, akano arua ciring nyo inanawo nyo sira. Ta macitadawo kapiano icicirawat nyo, kano kakdakdang nyo umralani amatado to. Tau siyawo kapi aman nyo no afuk nyo, akano ufa-ufay nyo, akano ayayub nyo. Tanimakdang wo kapiano ununad nyo. Tawote apyaso nakanakam icatataw na. Di makaryaryak mangido ikararake naam te marwewo akman sang do tangayinanyi amatado to. Ta sirara na migan ganyi amatado to amapakasno kakwaam akman sango agapandaso kataw-taw da umunot do kanganganda. Umingaran so sala mapakasam akman susang ni umunot do kangangana mingaran si apulaan. Abnakanawo kangangana may matmat nga. No simano yung kamo apiyaso icicirawat danyarino makakari afariyam mano yung kamo akmane anak ni sala. Inyura na malaki akatufong daam panadnado nyo sira ukatufong nyo do fari mafakas. Do kajida macyangayan di nyo sukulit. Urian kanyigan nyo nira. Tamiyangay kamo makarapso tumiyuno nga ikapeno parad nyo. No simarap nyo o akman sangam abo jinangamil nga inorin nyo ni amatado to. Kupakuyo-kuyuun din nyo akma kamoy asaso arapan siya. Masitya karilo. Akman so aryarilo nyo so kakto nyo o karilawan nyo. No akma nyo'y kakto nyo do chinayi. Makapiya kamo so nakamdo kaduan jinyo. Masitsakanyig kamo. Jinyo patunggali o karatano kaduan jinyo. Jika mo masyafafay. Ta kaufa-ufay nyo so kaduan jinyo. Tano kapanup na jinyo ni amatado tuam akman susango nakanakam na jinyo. Akman so ciring dosesyo. Maniringam, nukakraban wo kasari do karawanam. Tau siya wo kapatwaw so maragot at ciring. Tau siya wo kapangalalas. Niyapya naam, pimakarwan na wo maragot at parina. Akasarap na so apiya pare. Tunanoy bando karawan o kapiya naso nakamdo icatataw na. Ta singkada na ni amatado to o di may limutang so ununod atawo. Amir nga na o inorida. Ginanyi do nga o may rarat na tao. Sino to makagugad ninyo no si mengungyod kamo asumarap so apya pare. Tanamiraragat kamo do, kano'y nga nyo sumari kamo. Di nyo anyayan wo tatasakatawa umalalaw di nyo. Di ka mo aragat so ununad. Di ka mo agasunakam di Kristo. Iraralay nyo, apanadnadan wo panyisingan nyo. Mangdi kamo do araro, umnakanakam so, ito bis nyo do mapachichidin nyo do raralayan nyo ni amatado to.
mapataradang jinyo do tingato. Panalaw bugen nyo o nakem nyo. At umufis do akman siya nga tao. Jika mo may limutang so ununod, akanyigdan no mapanyanyag jinyo. Do kapiya no ichichirawat nyo. Umarap so nanawuni Kristo. No nakanakam ni amatado to o kapiraragat da jinyo do kanoy nga nyo tiyaga. Ta apya-pyara na uri akano pibiraragatan da jinyo do kalasan nyo. Ta ipisa si Yes Kristo ani mawakwak no raratan ta. Kapakapos na ranaso farina mapataradang jatan do tingato. So ikano yung na abuso raratan. Ni sumaboy no raratan no tao. Do na kapanup jatan di amataruto. Tanan ni wakwak dawo katawo-tawo na diyan ni mawakwak wo pagad na. Ni uyatan no seri wo pagad ni Yesu mangaya mapamiring so pagad no ni mawakwak rana atawo. Si rarana jida nyanuingan si amataduto no kapamaring na ni nuyaso afang na. Kakwakwanda di mga nuyungam di na ni kakayo sirani amataduto. Nanalagan mamlis. Tanawawo sirawo ni sumdep do afang ni nuyaam ni viena sirani amataduto do rakwa genep. Ugenep ranaam kengengay nano ranom da itak-tak jatan dokyokay. Si Chaikwa ranaya nyurana ipigan ngan si Yes Kristo. Nyimirwa mabiyay. Mapataradang jinyo do tingato. So jina munganay do kanunaw no kataw-taw nyo. Ta munganay jatan mancinyaji amatado tuso kano yung tana magapso farina. Yan namin si Yes Kristo do tingato. Ayam lisnado wanani amatado to. Aya tumalamurong no tinsi. So jida makapiso po yido uyuyat ni Kristo no makakadado tingato.